ugiye kwimura imbohe ujyane muri London. Aya bas. Uyu muntu ninde tugiye kwimura? He worked as a contract killer for yari umwitanyi ruharwa wa groupe y'amabandi yitwaga Pegasus. 47 confirmed kill. Yicaye na barindwi nibo bemejwe, ariko nawe ntago bashaka kujya mu rukiko ngo atange ubuhamya bw'abo bantu yakoreraga ba Pegasus. Rero iyo groupe y'amabandi yakoreraga yitwa Pegasus ntago yatuma ajya mu rukiko. Ukora ibishoboka umukobwa we umugeze mu rukiko. What are you doing? Urakora ibiki? N'inshingano zanjye kukugeza mu rukiko. Bayise prisoner seri y'umwaka. Nakubwiye bitandatu ragiyombo kiba kirimo. Ndashaka umenyera abagambanyi bose bari muri leta bari gukorera iyi groupe y'amabandi yitwa Pegasus. Badashaka yuko uyu musore yatanga ubuhamya mu rukiko. Abari kugwiga ni bandi? Nabo nahoze nkorera ba former employers. Wowe si muri bandi? Mukabwa kugeza umuntu mu rukiko ni nambari toroshe. Azagerayo azatanga ubuhamya nibyo ntazi. Bayise prisoner. Aya. Nago bari buhagarare kuduhiga. Kuko bari guhiga umuryango wanjye nanjye utwaye imbohe ndetse n'imbohe. Uyu ninde? Bayise prisoner.